Mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri kino gitondo cy'aya makuru agezweho, amakuru akomeje kugaragara ndetse anibanda ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere turebere hamwe amakuru azindutse avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yibanda ku bikomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi FDNB kiravuga yuko cyamaze kumenya amakuru agendanye n'amakamyo agera ku 10 yuzuye ingabo za M23. Izi ngabo zirimo zerekeza muri Kamanyora, izindi kamyo enye zikazamaze kugera by'umwariko muri Uvira. Uvira rero imaze igihe yarafashwe n'umutwe wa M23, ariko kugeza magingo aya ngaya byemezwa ko uyu mutwe ari ukikomeje kugenzura umujyi wa Uvira, kuko iruhande rwa leta rwo rugenzura uyu mujyi byaba bizwi cyangwa se ruhande rw'izindi ngabo izo arizo zose. Kandi amakuru avuga yuko ingabo umutwe wa M23 bavugaga yuko ari ingabo zizasigara muri uyu mujyi zaba zitafite aho zibogamiye, zitari zagera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ingabo z'abarundi rero ziravuga yuko umutekano ushobora kongera kuzamba, ndetse bakanashimangira yuko umwanya n'umwanya imirwano ishobora kongera kubura. Nyuma yuko kandi Uburundi bukomeje guhabwa ibikoresho bya gisirikare, aho basanzwe bafatanya n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru tugera bivuga, cyane cyane by'umwariko aho basanzwe bafatanya mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umutwe wa M23 ndetse no gufungura by'umwariko inzira zose zarafunzwe n'uyu mutwe. Kugeza ubu ariko kandi imirwano iherutse kuba mu mpera z'uyu mwaka ushize zaje gukura akaga gakomeye cyane, kuko zaje gutuma icyo twakwita imipaka yose ihuza Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ifungwa yose, nk'uko amakuru tugera bivuga. Hanyuma kandi muraza kunyemerera kugeza magingo aya ngaya mbabwire yuko uruhande rwa leta ya Kongo rwamaze guta muri yombi abasirikare biganjemwo abajenerali bakomeje kurega ibigendanye n'umutekano cyangwa se guhungabanya umutekano hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru kandi uraza no kunyemerera nkubwire yuko rwose Lieutenant Colonel Wiringoma n'umuvugizi w'igisirikare cya M23 mu magambo akomeye ndetse n'akakaye ubwo yaganiraga n'umunyamakuru ubwo bari mu gikorwa cyo gushyingura abahitanywe n'ibisasu by'indege zitagira pilote i Masisi, yaje kumvikana agira ati ibingibi bazabiryozwa, tuzamufata ndetse azagezwa imbere y'ubutabera. Ninda yavugaga ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri izi gahunda z'amakuru, ndabashuje kandi mwese mbifurije ibihe byiza. Abakomeza kuduhereza ibitekerezo turabibona ndetse turabashimira cyane, abakanda like, abakomeza gukora share ndetse n'abakora subscribe kubageza hano bwa mbere, mwese muri abantu b'ingenzi cyane, ndabashuje mwese kandi mbaye ikaze. Kandi mbabwira ngo rwose munyemerere turebere hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru yibanda ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire yuko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo cyane cyane ubutasi bw'u Burundi bwamaze gushimangira ko bwabonye amakamyo agera ku 10 yerekeza mu bice bigiye bitandukanye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Byemezwa ko ari amakamyo by'umwariko yaranatwaye abasirikare ndetse arimo n'ibikoresho bya gisirikare, byerekana neza yuko umutwe wa M23 ugikomeje kubaka inzego zayo ndetse no gucunga umutekano w'ibice yamaze kugenda ifata. Icyakora ibingibi bikomeje by'umwariko bishobora guteza umwuka mubi ndetse n'izindi ntambara zikomeye cyane mu gihe Burundi bwifuza yuko ibice byegereye umupaka wawo ubahuza n'u Burundi na Kongo byagenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo nk'abantu basanzwe bakorana. Bivuga ko kandi amakamyo 4 muri aya 10 yamaze kugera mu mujyi wa Uvira, umujyi wafashwe n'inyeshyamba za M23 ku itariki 9 zishyira ku 10 z'ukwa 12 2025. Icyakora uyu mutwe waje gutangaza ko wavuye muri uyu mujyi, ariko uruhande rwa leta ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi bavuga yuko aribo uyu mutwe ari ukigenzura iki gice, ndetse bakanavuga yuko rwose bashobora kuzarwana mpaka iki gice bakishubije. Ifatwa ry'uyu mujyi wa Uvira kandi ryongeye guteza akaga gakomeye cyane, kuko ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage baje guhungira mu Burundi ndetse bakaba babayeho nabi, ndetse biza gutuma imipaka yose yo ku butaka ifungwa, ku buryo byagize ingaruka ku baturage biganjemwo abadandaza nk'uko bigaragara, ndetse n'abandi bagiye batandukanye basanzwe bakoresha uyu mupaka, haba abarimu, haba abanyeshuri ndetse
n'urundi rujya n'uruza nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ingabo z'abarundi zirashimangira yuko rero zishobora kuza kongera kwinjira mu Rwanda n'umutwe wa M23 mu gihe umutwe wakomeza gusatira ibice byegereye igihugu cy'u Burundi. Ibibaye kandi mu gihe u Burundi kugeza amagingo aya ngaya bukomeje kongera ingabo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare ku mipaka igiye itandukanye, yaba imipaka ihuza u Burundi na Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'imipaka ihuza u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Abaturage baturiye muri ibyo bice bakomeje gushimangira ndetse no kwemeza neza yuko umwanya n'umwanya aha hantu hashobora kuza kugaragara intambara nk'uko bikomeje kugaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma reka nkubwire yuko leta ya Kinshasa yamaze by'umwihariko gukomeza gufatira ingamba bamwe mu bajenerali bakomeje kurangwaho n'icyo twakwita umutekano muke cyangwa se kuko kugira ibibazo by'umutekano. Abasirikare bakuru rero bakomeje gushinzwa gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu batwawe mu zindi gereza nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Bamwe rero mu basirikari bakuru bo mu gisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bashinjijwe ibyaha bitari bikeya, by'umwihariko bamaze koherezwa muri gereza ya gisirikare nk'uko bigaragara ya Ndoro iherereye Kinshasa ku murwa mukuru w'icyo gihugu, nk'uko rero byatangajwe na radiyo mpuzamahanga ya Faransa izwi nka RFI. Uyu mugwi cyangwa se by'umwihariko itsinda ry'abasirikare harimo rero abajenerali bakuru rero by'umwihariko bafashwe mu mezi ashize. Ubu rero bakaba bariko by'umwihariko barashikirizwa ubutungane cyangwa se ubutabera kugira ngo by'umwihariko babashe kuburana ku byaha bikomakomeye cyane baregwa. Harimo rero by'umwihariko umugambi wo gushaka kugirira nabi umukuru w'igihugu, harimo kandi kugerageza kumwica, harimo kandi guhemuka ndetse no kugerageza ubundi bukozi bw'ikibi cyangwa se bw'ibibi. Abagirizwa kandi ibyaha bavuga ko bamwe rero muri aba basirikare bari bafitanye imigenderanire n'ikindi gihugu kibanyi nk'uko bakomeje kubibashinja. Abategetsi bavuga ko amatoza cyangwa se amaperereza yakozwe kuri aba basirikare ari intambwe yo gukingira rero umutekano w'igihugu, ariko kandi by'umwihariko abahinga by'umwihariko bavuga ko kwagiriza cyangwa se gushinza abantu bari hafi ya Perezida Tshisekedi byerekana ko iyo ntwaro yacitsemwo ibice byinshi nk'uko bigaragara. Mu bashinzwa by'umwihariko bashikanywe muri iryo bohero rya gisirikare rya Ndoro harimo General Frank Numba wahoze ayoboye urwego rwa gisirikare rushinzwe umutekano wa Perezida Tshisekedi, rukaba ari urwego kandi rukomeye cyane kandi rugenzurwa n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Uyu yahora kandi afatwa nk'umwe mu bantu bafite rero ijambo rikomeye cyane mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nyuma y'uko Bwana Tshisekedi yatorewe indi manda mu mpera za 2023 birasa naho rero umutekano we wakomeje kugenda uzamba ndetse uragiramirwa ku buryo budasanzwe, ku buryo amaze gutabwa muri yombi abantu batari bakeya bashinzwe kugira uruhare mu kugerageza kugirira nabi ndetse n'ibindi bibazo bisa n'ibyo ngibyo. Uwundi ukomeje gushinzwa ibijyanye nk'ibi ni General Christian Chiwewe Songesa. Uyu yahora atwara igisirikare cyangwa se umukuru w'ibiro bya gisirikare cyangwa se umugaba mukuru w'igisirikare cya Kongo, kandi igihe by'umwihariko yafungwa yari umuhanuzi wa Perezida Tshisekedi mu bya gisirikare. General Christian Ukura yigeze we kuyobora iperereza rya gisirikare, hanyuma akaba yaraheruka gutwara rero ingabo zirwanira hasi, nawe rero ari mu bajyanywe muri gereza ya Ndoro nk'uko bigaragara. Radiyo mpuzamahanga ya Faransa RFI ivuga ko abajenerali 11 ndetse n'abandi basirikare bakuru rero bagera kuri 14 aribo rero bafashwe bashinzwa ibi byaha twamaze kugenda tuvuga haruguru. Ku itariki ya 22 ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2025 uwahoze ari umuvugizi wa gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Major General Sylvain Kenge Bomusa by'umwihariko yari yatangaje mwari yemeza ko bafashwe by'umwihariko icyo gihe yaranze gutangaza amazina cyangwa se insiguro ikwiye, by'umwihariko avuga ko urwo rubanza ari urwo rero kwitondera kandi ko ibyaha bakomeje gushinzwa bijyanye n'umutekano w'igihugu. Mu nyuma kandi radiyo mpuzamahanga ya Faransa by'umwihariko yaramenye ko abatari bakeya batari bafungiwe by'umwihariko mu mabohero, ahubwo ko bari bafunzwe icyamaso. Bivugwa ko kandi by'umwihariko kubaramutsa byari byarahagaritswe nyuma y'uko byamenyekanye ko rero bashobora kubononera umutekano.
Paul Nsapu rero uyoboye umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu yari mu bantu kandi bakeya by'umwihariko bemerewe kubagendera icyo gihe yari yabwiye radio mpuzamahanga ya France ya RFI ko abasirikare bameze neza kandi ko rero uwo mugwi uzorabira hafi by'umwihariko ibijyanye n'urubanza ndetse n'ubuzima bwabo bwa misi yose. Iyi RFI kandi navuga ko ikiringo cy'amatohoza nk'uko bigaragara cya mbere cyarangiye ubu ngubu imanza zikaba ziriko rero zitera zijya imbere. Abenshi mu bakomeje gushinzwa by'umwihariko y'ibyaha boherejwe muri rangereza ya gisirikare ya Ndoro mu cyumweru gishize bakaba bafunzwe by'agateganyo. Umwe rero mu bacamanza yavuze yuko kandi yavuze yuko by'umwihariko ubucamanza bwa gisirikare buriko rero by'umwihariko burihutisha cyane, bamwe muri bo rero bakazoshikanwa ku butungane vuba ngaha. Abacamanza bavuga ko kandi bariko barangiza ikirangaminsi cy'imanza mu gihe rero iperereza ririko rirasozera uru rubanza, kandi by'umwihariko barerekanye ko hari amatati akomeye cyane ari mu nzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abakurikiranira hafi y'agateka kazina muntu cyangwa se abohereza uburenganzira bwa muntu bariko rero basaba ko habaho umucyo ku manza by'umwihariko zizokorwa. Umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu kandi wo wamenyesheje ko kurungika umugwi uzoba ujejwe gukurikirana imanza zose nizotangura bizaba ari ingenzi, ndetse by'umwihariko bizanatanga ituze ndetse by'umwihariko n'umutekano kugeza magingo aya ngaya kubigendanye n'ibibazo bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Kongo. Ku butaka bwa Kongo kandi hakomeje kugaragara ibibazo bigendanye n'umutekano, ariko kandi bikomeje kurushaho kuzamba mu gihe kugeza magingo aya ngaya benshi bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bakomeza kuvuga yuko ibihano byiganjemwo ibihano by'urupfu bikomeje kugenda bigaragara, bikomeje kugira ingaruka ndetse bikomeje kugira ibara riremere cyane, mu gihe bamwe mu bakurikiranira hafi ibikomeje kugenda bihabera bakomeza gushimangira yuko intambara imwanya n'umwanya ishobora gukomeza kwaduka, ndetse iki gihugu gishobora gukomeza kwikururira umwiryane, mu gihe bamwe mu bakomeje gukurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko izi ntambara zishobora kuba zahindura isura umwanya n'umwanya. Ibaye kandi mu gihe intambara hano ku butaka bwa Kongo zikomeje guca ibintu, nyamara nanone mu nzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho hakaba hakomeje kugenda hagaragara icyuka kibi cyane gikomeje kugenda kiyongera mu buryo budasanzwe nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu kandi amakuru akomeje kugenda atugera akaba akomeje gushimangira ndetse akaba akomeje kugaragaza neza yuko intambara ishobora kuba yakwaduka cyane cyane mu banyepolitike ndetse n'abandi bategetsi mu nzego za gisirikare. Hanyuma kandi umuvugizi w'igisirikare cya M23 Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akaba mwene Etienne Tshisekedi azagezwa imbere y'ubutabera kugira ngo abazwe ibyaha ashinzwe birimo n'ibyerekeye urupfu rw'abasivile. Aya magambo akakaye kandi Lieutenant Colonel Wiringoma yatangaje kwa kane tariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere 2026 mu muhango wabereye mu mujyi wa Goma, aho rero ubuyobozi bukuru bwa M23 bwasezeraga mu cyubahiro abasivili bagera kuri 22 bo mu gace ka Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Abasivile by'umwihariko abavuzwe rero kuba barishwe n'igitero cya drone cyagabwe n'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC hari ku itariki 2 z'ukwezi kwa mbere 2026. Uyu muhango kandi warugamije guha icyubahiro abaguye rero muri icyo gitero ndetse no kugaragaza ko urupfu rwabo rutazibagirana. Wanabaye kandi umwanya wo gutanga ubutumwa rero bukomeye cyane bwa politike ndetse n'ubwa gisirikare nyuma yo gusoza ibikorwa byo gushyingura rero Lieutenant Colonel Wiringoma yafashe ijambo maze ashimangira ko ibyo M23 ifata nk'ibyaha byibasiye abasivile by'umwihariko bitazapfukiranwa uko byiboneye. Yagize ati azabyishyura byanze bikunze, si kera muzabibona, azagezwa mu rukiko kubera ibi bikorwa, tuzamufata agezwe imbere y'ubutabera. Aya magambo ya Lieutenant Colonel Wiringoma kandi yateje impaka ndetse n'igitutu gikomeye cyane ku rwego mpuzamahanga, aho benshi bayafata nk'ikimenyetso cy'uko rero intambara n'umwuka mubi rero wa politike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje gufata indi ntera, bikaba bishobora kandi kugira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'akarere kose k'ibiyaga bigari cyangwa se k'ibiyaga binini.
Ibi kandi bibaye mu gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha bikomeje kwibasira abasivile mu burasirazuba bwa RDC ndetse no gushyiraho inzira z'ubutabera by'umwihariko zituma abashinjwa bose yaba abo mu mitwe yitwaje intwaro cyangwa se abo mu nzego za leta babazwa inshingano zabo mu mucyo nk'uko bikomeje kugaragara. Mbashimire mu kanya ndagaruka ku byo twirwaniye ikomeje gushinza ingabo z'u Burundi. Mwese mbifurije kugira ibihe byiza, mbifurije kugubwa neza, dusubire mu kanya.